O le ke vai mau lalo ka male ke va kunga le fa nga me le ku ka ka le ke le vai me fa le ku au fa vale sau mai o le se fa ilonga sau iwa ka usanga o vai me fa nga ka fai pa au fai vale sala pa au fa vale sala mo au fai ilonga amen o ka mano e fa nga ka ngi ora ka mano e fa nga nga lungo internet fa ko wa manga va fa mai le la ole fa ia o ikula me o mama fa fa mai fa lungo internet e senti o la va fa izumu amen. Look at how God works. God works in mysterious ways. Ole akua tele yang awala. Kamalo ole ngalong ka o kamalo aver kampangir kel fongi aver kampangir ka avale ke open sa kamalo lang ka aval. Fa ka o kampangir me fa ngan wenga. Angale send ma kuso ngan wenga kamalo send ma yer kang yoda irungo lang kel fo. Anu lo kamalo address fo ngai aloe. Faftaire ri o karia Yesu awanga faire karia Yesu e kele me le loi fale la ro. Hallelujah. Look at how God works. Kama kikisi umu. Fakau ia. Ava il meu faire ko sawa mai o sa fainga wenga. Vai kanga kai tio markamalo. O palalang. Le fa penga le fa menga kamelo ke musu ka miki ave langa le alu fa soro a come le fa yo. Se eleva le ala poco ka miki. For he is very smart. Amen. Hallelujah. Look at how God works. Le fa menga lue mai ai le tu. Ale ngo fe ke ale pe ka mano. Al fa ka uva ai le menga fa. Mai pasta le sa unga wenga. Ala la ko fa se me ai ke ai. Ele mama e ke faksak danga ele pa ufu ele ana ngo fakke ngo se ke o me fa ele ku ala usan ka usanga go fa ka ka danga mo men ngal wenga ele fa ngal wenga langa ele mo se me ngo fuma ele ngalo e ke aure fa ele tu amo o ka ngo ele me ke lo me ale tu se isi ke me de po it doesn't make sense to you. Because lang alay ke mafawa fa pe ya ila maya lunga yo o lalo ila se ele va ide ko le ila e va ide ko le man na ya le me na to pure heart, that is the most important thing in the eyes of the Lord.